Edwards, Jordan Edwards, chydig o le. Mae'n ergydio! Ac mae'n mewn oddi ar y postyn. A ddi'n sydd drwodd a chyfle gwirioneddol cynta'r tîm cartre yn gôl. 7 munud wedi chwarae, Port Talbot a'i gôl gyntaf y tymor hwn. Bôl i fyny amdani, yn syrthio i grys glas. Ceri Morgan yn brwydro. Sunati, pas gyfrwys, sydd drwodd at bôl, Josh Ball! A'r ergyd o groesiad yn fflachio a dros wyneb y gôl. 2 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Gig gornel yr ymwelwyr. Connor Young i fyny amdani. Ac oedd Dylan Llywelyn ar y postyn i'w hatal i. Lee Kendall yn ei gêm gyntaf o'r rheolwr Cambrian yn erbyn i gêm glob wrth gwrs. Jacka ar gic. Jared Wright i fyny amdani ag eto Dylan Llywelyn. Mor bwysig ar y postyn yn atal nid un ond 2 gôl sicr i'w dîm. Edwards yr eilir dros y gic. Y flic ymlaen gan Jared White, bôl yno, a Sam Jones yn ei gosod i dros y llinell, ond oedd o'n cam sefyll, i gyd chwaraewr yn gandryll gyda Jones. Doedd na ddim cam sefyll o'r cyffyrddiad cyntaf ymlaen gan Wright. Oedd hi ar ei ffordd dros y llinell, ond Jones yn mynnu cael cyffyrddiad ac yn atal gôl i'w dîm. Ni mewn i'r 5 munud ola, Cambrian y Clydach yn mynd yn union gyrchol bellach. Y beil mewn i'r cwr Cosby, Jones ar ergyd. Arbediad da gan Harris. Jones yn cneisio gwydyn iawn am ei gam gyda'r gôl na, gath hi'n mechanitau. Rhys Jones yn chwilio'n Llywelyn y bas chydig yn rhy hir. Mae yna goesled fynedig allan yr awr yma'r bas yn lan fynedig gan Thomas. Dyma Edwards, Jordan Edwards o sgoriwr. Ddim yn mynd i hun i gosod i sgwar i Harris. Wright oedd hi ar y llinell. Wel, mae Jared Wright, capten Cambrian, wedi bod ym hopman praw ma, ac oedd yn y lle perffaith i atal honna. Ni wedi chwarae ymhell dros y 90 munud bellach. Oes na un cyfle ola'r ymwelwyr. Y cliriad yn wan braidd at Bull. Josh Bull yn trio thynnu hi nôl ar yr hidlath na o droed chwith. Josh Bull i'r gornel isa. Cambrian yn gyfartal. Mae'r gêm yma yn mynd i gicio'r smotyn. Josh Bull am ddrama ac am gôl hyfryd. Edwards yr eilydd felly gynta. Y golwr yn mynd y ffordd gywir, ond honna'n syth i'r gornel. Harris i Port Talbot, na chi gic i'r gornel ucha. Dau Thomas i Cambrian, mae'n cael ei harbed gan Harris. Edwards sgorio fe yn y gêm, ond mae wedi cael ei arbed yn y cicio'r smotyn, mae'n gyfartal eto. Jared Wright, y capten, yn ei llithro hi'r gornel. Jack Underwood o'r golwr bron ei chael. Sam Jones yn erbyn Harris a Jones yn ennill y frwydr yna. Morgan Thomas i Port Talbot yn taro trawst. Nawr tem yn y gyfle. Os yw Bull yn sgorio hon, mae'n ennill y gêm i Cambrian, a mae'n gwneud hynny. Cambrian ar ei hôl i am y 90 munud i gyd bron iawn, ond nhw sy'n yr het. You know, new manager, new players, coming to a tough place to come. This is a tough environment. You know, they're a team that's been promoted. They're on the up, very well organised with Mark, and they've played together for some period of time. So yes, you know, we found it hard to break them down in the first half, but I felt in the second half that you know, we were the better side. If I was to sum up the game, I'm looking at it. First half, I thought we were absolutely outstanding. Second half, in all fairness to Cambrian, you know, they put us under a lot of pressure. We defended for our lives for long periods. Our goalkeeper, James, has pulled off some magnificent saves to keep us in the game, and then we conceded in the last minutes. We don't have a track record of being of coming through penalties, but yeah, we go out on penalties, and the disappointment is conceding the goal in the last few minutes with all that hard work in the second 45. When the next game will be played, who knows? But obviously everyone's priority is to keep safe and their families over Christmas, and hopefully in the new year we'll know who we're playing and when it is, and when the league starts. We're looking forward to you know, a 15-game season, which is great. Absolutely superb to be back, but given the current state of COVID, then we got to, you know, we have to think of the health and well-being of everyone, and in the Port Talbot area we know it's well documented
there is a huge problem in Neath and Port Talbot, and even it's become a huge issue with us in our own camp. Again, not that it's an excuse, because we've got the players to cope with it, or they've got the squad to cope with it. But yeah, it's tough. It's a tough time. But at the end of the day, it's great to be back out here and playing in a competitive football. We've had a number of friendlies, but they're not the same. You know, the friendlies, yeah, they're great to get minutes in the legs of the players, but in the ideal world, it's competitive football you want, because that's where the players actually get tested.